twongeye kubaha ikaze bakunzi butundi sport, twizere ko mumeze neza, abamajyepfo abamajyaruguru mwese twizere ko bwakeye neza, iburasirazuba iburengera bwaryo mwese turazi ko byaba byagenze neza, n'abafite ukuntu bitameze neza bihangane. Mu buzima ni la chaise banane, bishatse kuvuga ni gatebe gatoki. Turagaruka ku munsi wa 29 ahari umukino uteganijwe ukomeye ufite ibintu byinshi uvuze cyane cyane ku ikipe nka APR FC yaba iri imbere. Ikindi nanone ku ikipe ya Muhazi irimo ishaka uburyo itamanuka ngo ijye mu cyiciro cya kabiri. Ese imigabo n'imigambi bimeze bite? Muhawe ikaze hano ku Tundi Sport kugira ngo dukomeze kugenda turebera hamwe uko ibintu byaba bigiye byifashe. Turahera rero mu ikipe ya APR FC aho imyitozo yayo ikomeje kandi kwivuga imyato birakomeje cyane. Aha abafana ba APR bavuga bati turagenda tumanuka ingoma, twakoze ibintu amabanderole yanditseho champion, ibintu byakomeye cyane ku buryo bo baravuga bati niho hantu hanyuma nitumara gutsinda iyi kipe igikombe bizaba byarangiye, cyane cyane ko izaba irusha ikipe ya Rayon Sport amanota 5 kuri uwo munsi, kuko Rayon Sport nayo ifite umukino wayo na Gorilla FC. Ariko mu by'ukuri urebye ni nkaho Rayon Sport yacitse intege bijyanye n'umukino yagiye ikina na Bugesera ku munsi w'ejo, uko byarangiye ari ibitego 2-1. Aho rero ikipe ya Muhazi nayo ntiyorohewe namba kuko inganya amanota 30-30 inganya n'amagaju. Ubwo urumva ko rero byose ari amagaju ari Muhazi, bose barimo bararwanira kutamanuka. No kuvuga ngo amakuru yacu hano turareba cyane cyane ku makipe agomba kumanuka n'ikipe birumvikana igomba gutwara igikombe. Muhawe ikaze rero naho mukanya kugira ngo tutangire amakuru yacu tuyarambure neza, tubabwire ibigenda bivugwa nuko bimeze. Turabamenyesha rero ko ikipe ya Muhazi nkuko Bugesera imeze nayo cyangwa se byari byifashe, nayo yatangiye gukora lokale. Ubu ngubu yatangiye lokale kuwa mbere yari iri muri lokale, barahembwe nta birarane by'imishahara bafite. Abayobozi baho nabo bari kuvuga bati nyabuna ikipe yacu itaduca mu myanya y'intoki tureba, natwe tugomba kugira ibyo dukora kugira ngo twizere kuba twaguma mu cyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo Muhazi ubu nayo yakaniye, yagiye kuri hoteli bita Avega niho iri gukorera lokale yayo. Turaza kureba abakinnyi ese byaba byitezwe ko bashobora kugira ikintu bakora cyangwa icyo bahindura kugira ngo barebe ko bakwitwara neza ya Nyamukandagira nayo. Ariko nababwiye ko ntabwo yicaye kandi irabizi neza ntibyabaye kuri mukeba wayo. Ingufu zakoreshejwe kugira ngo mukeba nawe aze gutakaza. Ni ukuvuga ko Nyamukandagira yo ngo yiteguye kuzikuba inshuro 15 zose kugira ngo barebe ko igikombe bazamuka bakizamuye rwose bakimanitse mu birere bava hariya ingoma. Abafana bo ba Nyamukandagira bavuze ko ubu biteguye kumanuka hakurya ingoma ari benshi ku bwinshi kugira ngo batere ingabo mu bitugu ikipe yabo ibashe kugenda yitwara neza. Nkuko nababwiraga rero abakinnyi bagiye bitezwe gufasha ikipe ya Muhazi kugira ibyo yahindura mu by'ukuri. Turarebamo abakinnyi babakurikira. Ari nk'umukinnyi Bishirandola wahoze akinira ikipe ya AS do Kigali
muri experience ye nyinshi cyane niwe witezweho ko azaba ari myugariro mwiza uzabasha guhangana na ba Watara, ariko harimo n'abandi bakinnyi benshi bigenda bivugwa ko nabo baba batezweho amakiriro y'ikipe ya Muhazi. Nanone ikipe ya Muhazi ifite umugabo ukomeye muramuzi cyane, nubwo bavuga ngo ni Zilipendwa, ukuvuga ngo barakunzwe cyane, wo bita Babu wa Samson, nawe arahabaye cyane, nawe yitezweho ko ashobora kuba yagira ibintu agenda ahindura mu kibuga mu gihe Muhazi izaba icakirana na Nyamukandagira. Ni ukuvuga ngo tukiri aho ngaho turabona ko uyu mukino ni umukino ukomeye, ni umukino w'ishiraniro, ni umukino ni finale, nka finali, ariko uyu nguyu ni wikomereye cyane ukurikije ibyo amakipe yombi aharanira. Ni ukuvuga ikipe iharanira gukonfirima ko igikombe cya shampiyona ari icyayo, n'ikipe ishaka gukonfirima ko itazamanuka. Urumva ko uwo ni umukino nawo twareba, ni nawo match rwose ikomeye y'umunsi wa 28 ukurikije izindi match zizaba ziriho, izindi ni ibisanzwe urebye nta bintu byinshi ziharanira. Hari za Kiyovu izakina niyo Musanze, Kiyovu nta kiri guharanira cyane ubu ngubu. Musanze niyo ifite ikibazo kubera ko iyo byanze bikunze igomba gushaka uburyo itimbura Kiyovu kugira ngo ikomeze ihangane n'iyi Muhazi ishaka guhangana na Peri. Ni ukuvuga ngo rero turebye neza tugasanga ko Muhazi ishobora gutsinda Kiyovu, nako ikipe y'Amagaju ashobora gutsinda Kiyovu, ikipe ya Muhazi nayo iramutse ibyitwayemo neza ikaba yatsinda ikipe ya Nyamukandagira, byaba bibaye ikibazo cyane ku ikipe zizamanuka, kubera ko byaba bikomeje kugenda binganya, kandi hagati yabyo nazo zizihurira, noneho ukwazo zizihurira usange ni ibibazo mu bindi. Abandi nanone bakinnyi baba bakomeye muri Muhazi harimo ba Masimango, ba Keune. Ni ukuvuga ngo Muhazi nayo irakomeye, kandi tumaze kumenyera ko amakipe yo mu ntara rwose kugarika ikipe z'inyarugenge ahanini ntibikunze kuba, ariko ni ibintu byabo barazigarika neza ivumbi rigatumuka, ugasanga cyane cyane ko abo bakinnyi ni abakinnyi baba baragiye gukina muri izo kipe, abandi baragiye baca mu makipe agiye akomeye hano y'inyarugenge, bakagenda bamanuka rero bashaka kwitwara neza kugira ngo barebe ko nabo ubwabo bashobora kuba bagaruka cyangwa bagarurwa muri ayo makipe agiye akomakomeye hano muri Kigali. Reka rero dusimbukire nanone mu ikipe ya Peri, naho turebe uko ibintu biri kugenda bivugwa. Nk'abafana benshi barimo baravuga bati nta ntare irisha, bati intare kandi yamize nayo ntago yacira, nk'uko bamwe bajya bavuga ko inkoko yamize itagiruka. Ni ukuvuga ngo nabo bariteguye ku buryo ubushoboka bwose, haba hanze y'ikibuga ndetse no mu kibuga hagati. Ibintu ntago bikomeje kuba byoroshye, kubera ko barabizi neza ko abo bakinnyi n'ubundi mvuze haruguru ari abakinnyi nabo bashaka kwandika amateka, cyangwa se bashaka kugira ikintu bahindura hano muri shampiyona y'u Rwanda, kandi bakagenda bagira byinshi bagenda bavugwaho. Reka rero dukomeze turebe muri Nyamukandagira, se bo abakinnyi nk'uyu rutahizamu abo we yiteguye ate? Turebe uko nabo bakinnyi bigiye bimeze, cyane cyane abavugwaho kuba nabo bakaniye uno mukino, ku buryo uyu mukino rwose utoroshye namba habe na busa. Nyamukandagira rero nk'uko dukomeza kugenda tubivuga, turabona ko hano mu mikino 5 yatsinzemo ibitego 14 byose. Ni ukuvuga ngo iyo kipe rero ni ikipe itoroshye namba, kubera ko urumva uko yagiye itsinda. Ikindi turabamenyesha ko yaba yaranganyijemo umukino umwe gusa rukumbi. Urumva ko iyo kipe ntago yoroshye namba, ntago Muhazi ngo ariyo yaba yayitera ubwoba ku buryo yamanuka ivuga ngo Muhazi iraje ihindura ibintu ku munota wa nyuma. Ku makuru rero akomeje kugenda avugwa cyane, baravuga ati se iyi kipe ya Nyamukandagira ubona ko ahanini iri kugendera ku mapenaliti gusa, imbere ya Muhazi biraza koroha, ariko ikipe ya Nyamukandagira yihaye akantu katoroshye. Ishobora kubivuga ko iti noneho kugira ngo dutware igikombe tubyemeze twemeze n'abafana, tugomba gutsinda ikipe ya Muhazi ibitego byinshi
urumva ko ikipe ya Nyamukandagira nayo ifite imihigo idasanzwe. Tukigaruka rero ku ikipe ya Muhazi, ni ukuvuga ngo nayo irimo rwose irashaka uburyo abafana ba Rayon Sport nayo bayitera ingabo mu bitugu kugira ngo nayo ikomeze igende izamura imbaraga ndetse na morale mu bakinnyi bayo. Ni ukuvuga ngo abareyo bakaba nabo biteguye kugira ngo bagende gufasha ikipe ya Muhazi gukomeza kugenda yitwara neza. Murakoze rero, reka tube duhagarikiye ahangaha amakuru twari tubafitiye. Turaza gukomeza kugenda tubagezaho andi makuru uko bigenda bishoboka, tunabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Nimba uri mushya hano rero twagusaba kuba wakora subscribe kugira ngo